Zuninga sang ni som ni paruk zirtop ni ania kum sang ni som panga tanga kum tin mantrin thingphun be pui thak na green LED si dei chu voin khan man ni in long tlai le kol cho in kar kong pui kama thingtriak zali le som ni phun ani thingphun ma in khom toy LED si office tuala buasaya Environment, Forest and Climate Change Department and Call 2 Green LED Sideya Kualian Executive Member Pu HCC Laleng Kimachuan LADC Sorkarin Theitop Achua Wangin Kong Puikama Thingphun Anung Train Mu Anuam Le To Atia In Thada Lova Warzoka Be Puithak Angaya Sorkar Kuta Enkim Da Ngot Lovin Mipuin aven him na chu lok takin an thok theiani atia department sang ten an thingphun chu an enkol zui dona a enkol tha loman siam ani ang ati thingphunin boruak thianghlim isiam angu ti thupuya nei green LED sideya hian khwalian baka chief executive member pusi lalsom zuala LED sia chairman pusi lalmuan thanga baka mi poimo dangten abi ka ruam mana thing an phuna LADC huaya department sang ten chan in semin thingtriak zali le som ni an phun district council conservator of forest puke lal romo ya chuan kumsang hi som panga atangin thing sangthum zathum somsari paruk phun ni to in hengzinga za somkua chu anung tha ni in asoya longtlai baka LADC mun pui sang te voin hian thingtriak hi phun ani bok ti DCCF chuan asoi bok